malai lahirna maka de upan mu melo mas sempajang ajiniku jadi boga ron kajinni modena rusak apa maka de idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum narikunelo manassani melo ku mas sempajang ajiniku ipikoni kung kamu jenne ya ne pekoni kung ko je ne sel abeneng de na pura na pak dupa Nabi Muhammad beneng de nang kana pak dupa Nabi Muhammad maka de pura mu Nabi Muhammad mas sempaja dua sempaja nasi di jenne maje pudega kana pahatu pandite maka de weddingi ipaki jenne we kedua dua sempaja pada toha kuki metu tayamangi jadi yani yampe na palalumuan regrutan atau pandrita maka dawat dimui pagi si dia jenne na dua telu sampaja salama de na rusa na sebab purana na padu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi hadis pataksisa Quran apa Allah taala ya kurang-kurangnya maka dah ya mumelu mas sampaja jenne ko ya mumelu mas sampaja jenne ko ya kipure Nabi Muhammad naruntu tahu maje mas sampaja we kedua mas sampaja na cicemi majenne jadi berarti de to na tungka ya naro hadis pataksisa ayat akatan ayat na pengala talagang kana makara ya nari kumelo ku majenne na dega ga jenne mu ya rega mu hadis kan ajenne no ya naro ayana mu matu nariko idapi ni bicara na tayang menge apa angka tu pandrita maka de iro tayang menge paselena jenne risisena tau de inulema jenne jadi ya ku jenne na perintah pung Allah taala maka de ya mumelo mak jenne mumelo mas sempajang ajenne ko ye na ku belo ku mas sempajang ajenne ko na nabi tami sallallahu alaihi wasallam pura patentui pura mapitangi maka de di mo dua jenne nasi di jenne na dua sempajang ya namua tayang mengi paselena jenne de nang kenapa dupai nabi ta maka dewi si di tayang men na dua jenne ya na tiampan ke topandi ke maka da pa ya tayang mengi si dimi sampaja perlu na bawa antara lain imata syafi ku mati bicara dari ku bicara to si bicara tayang mengi to jadi panaya ni ya tujuan ni ya mau pa bicara na bawa jenne sini na sila surat salakung kahadire ukia kurangi nariku ukia kurangi bicara idza kumtum ila salati nariku tattunno manassani melo ko tattu masampajang fagsilu wujuhakum naroreng Nabi Muhammad ibisai rupai ni rupai ya betul na iku ideologi maka itu mak juru mata ya berarti ajuru mata jadi ro ukasiru makanan pengala tal fagsilu wujuhakum bisai rupamu ya rae malada senak mataliti iku makade pengala tala wujuhakum wajhum rupa kega watasa ne sange rupa angka ara makade sange rupa sidinna iritai poleolo ya nangka yang mengolok komie sininna paitai tu rupa manang kita matame do cilie apa rupa tu jadi makade sidinna yero yenaro hilafi na yero yang kana to pandrita makada ya ku bisai rupa ko to majul mata modo cilie na sabab yero pai tamanang ipolepo ulo sabab wajhun ya sing wajhun angolon jadi sinin na irita ko mangolo ko ya mana nero apa makade po anda wujuhakum rupamu ya angka to pandrita makada de ya tu ya yasan rupai ya yang kato asan realena do cili jadi selesai film ya ini apa ni selesai kung kahadiri ia kumakadai pung Allah taala fagsilu bisaibi ia sangi mak bisa dia ni melu jaji ku sepu-sepu itu dia ni jaji dengan pengertian nalabah mana tung apa betul na nalabah mana nalabah mana pa napa dia sengi bisai iya nanti sampai ilalana betul na bicara na fikih maka dai isunakan ni mapak be katalu apa ni gemis sengi na rekode pa nalabah na reko si sengi
Apa iya ko de panalab ko si sameni. Iya panalab ko mak be kedua ya na tu mak be kedua perlu. To. Eko mak julumata ko ri pamulan na de na kana manengi. Berarti dia ya tu julumata bilang. Iya pa bila julumata bagai. Iya lebah menenging. Jadi angka mak be kedua na perlu. Ya ko kedua ni musapi rupamu na de panas na marca maneng, iya hatu mak be katalu perlu. Ya, jadi perlu iya pal iya nasabaki na lebang. To, jadi sabay ruyuhon. Sini na sila surah salakung kahadiri yan ro agsana perbuatan pertama narampi pong Allah Ta'ala dari ketuma jini. Fagsilu wujuhakum bisaywi rupamu menang. Napa makada wa aidiakum ilal marafiqi bisaitu limamu ilal marafiqi gang kasiku yan ro kumakada te gangka bicara haga siru may gasi pak betul engke yo kumakada te gangkan na iya mualai gangkan na iya mualai betul iya ro pak gangkan ro perbatasan gitu tama giaro deh ha. Iku makadako wanri balewe gangkan na ulun na mucapur itu ulun na. Wata satu. Wata sa. Ike ku makadako lujuk kakak gangkan na pasae. Betul na di rotama ko. Jadi na ro makadani yang kada tupan rita makada iya ro makada pong Allah Ta'ala bisay wilimam mo gang kasiku iya ro siku pak gang kami beto na perli bisay. Sebab pak gang kami paharo iki ang katutupan rita makada di itu pak gangkang tamay tamay idun rupan itu jadi makada saya satu pandita bisa itu isiku mo ang katu makada de to jadi di miwat dipahangi ro pa iya kuto memang pengawati pura betul ke memang angka istilah nang digututupan dita iya angka istilah nang digututupan dita maka de al khuruju minal khilafi mustahabun makanya ji ini niri na pangewengi tahu apa iro na pangewengi tahu tamana si badena iya tamana de gaga iya ku ibisaywi siku de gaga tahu maka da salah iya me aku de di bisay siku yang katahu maka da salah jadi pikuni ke makanja na dito siya gamana wena lero si siku mana ya mana harap to ye me ako meloto siki apa ya to siya yeti disipa tatawe tilimeli apita kalaleng betul na salaleng betul na bisa tapi sila surah salakung ga hadiri yaro istilanan de ruto to pandite makade al khuruju min al khilafi mustahabun yaro iselainna ya betul na ibelainna anu na pangewengi itu pandite makanja lande ko na pangewangi wi maka dia ku dini sapili siku ang katupandita maka dia nasa iki ku sapili maka da mana ngesah matan dia riala to iya betul na makuan itu napa ni sila surah salang kung kahadiri makarasiyan de guruta makarasipong Allah ta'ala mundina wa aidiakum ilal marafiqi makari wamsahu biru'usikum wamsahu biru'usikum kalalengi susunan nalapalang na kurangi ka dina kada wamsahu ru'usakum dina kada sapui wilumu de makari wamsahu asapung iliulumu dina kada sapui wilumu jadi risaru makade dia tu pandite pahagi makade asapung ngiriulumu agaje yakate rulue gaje yakate me isapui ya garuwe asapung ya regalime mele pake masapu apa engka talu kemungkinan to makade asapung ngiriulumu nasaba angka ba nasaba jadi manasani ulue gaje romelo isapui wewe gaje romelo ya sapung palalime gamele pake masapu jadi telu pataro telu ni pataro angka tu pandrita maka dede ulue me isapui jadi ulue me isapui adana
Jadi ulu-ulu perlu sapui. Angka tu pandita maka dade wewe perlu ya sapuang. Jadi wewe. Angka tu pandita maka dade pala pulima perlu ya sapuang. Ina. Pekunyero. Iya na tepahan ni. Jadi iya tu pandita maka dade ulue perlu sapui. Yan ato sa piman ng ulun na nasaba nasi yasang ni ulu mapamula yaman ng yan ato sa piman ng ulun na jadi kumakjini na sa piman ng ulun na nasaba de nang kataw sipwi ulun na yan na sipwi mi ulun na tawi de na to jadi makadana po ngalatala sa pi ulu mo yaman ng yan ato to pandita makada ulu perlu sa pui ya to siyan degru to pandita makada waibi mi perlu ya sepuh asal aku pakai naik cek deh koro sebab waibi mi jadi mo serat mo mi mo kami cek deh ya to na to jadi mo cek deh mi bulu sapu patar betul nalato kalau ngiro nalato sebab makada dening ngiro ulu matan tu makada mi po Allah taala wam sahuru saku angkat to pandita makada de lima haji perlu ya sepuh jadi ko